el-amelu şartun li sihhatil hadisi indel fuqaha. El-amel, amal şart bolup eseptelenет bir hadistin sahih bolusuna fuqahalardan pikirinde. Başkaça aytkanda Hanafilerden pikirinde. Kaçan Hanafiler bir hadiske amal kılgan, oşol hadiske sahabalar jana tabiinler amal kılgan. Egerde bizge jetip kelүүsү al hadistin alsız bolsa dagı fuqahalardan göz karашында al sahih деп eseptelenген. Ошон үчүн al-amalu sahabalardan jana çoğ tabiinlerden amal kılууsu bir hadiske şartun li sihhatil hadis. Oşo hadistin sahih ekendigine şart bolup eseptelenet. Kimde? İndel fuqaha, bizden Hanafi mazhab jana Maliki mazhablarında. Bu meseleye girerden burada bizde şu adamların arasında köp mesele göy jaratat da birinçisele ilim albagandыгыбыз. Anan ilim albastan turup ekinci süйлөгөндүгүбүз. Anan süйлөгөндүгүбүзгө dagı bir sonun boyok bergen, tuzlu bolgon, sonun bolgon nerse oşo süylöp atkanım tuura emes ekendигин bilbegendik. Şunday sonun kılıp bardığı adamlarga bir süret kaldırıp koydu, bilbeyt, bilbegenin dagı bilbeyt. Bizge köpünçösü Hanafi mazhabka domat koyulgan meselelerden biri, siler hadisti taştayısыңар, amal kılbaysыңар. Özüңөрдүн оюңарды ээрчисиңер дегенге кийин мурдагы сабакта жооп бергенбиз. Бул маселеде дагы кээ бир хадис бар, биз ал хадиске амал кылбаган болуубуз мүмкүн. Эмнеге? Себеби сахабалар амал кылган эмес, табииндер амал кылган эмес. Демек сахабалар амал кылбаган болсо, биз да амал кылбайбыз. Кээ бир сахih хадистер бар, сахih, эч ким амал кылган эмес. Аны жанагы илим албагандар же болбосо орусчадан окуп алгандар аны түшүнө албайт. Anan bul Bukhari'de turat, bul Müslim'de turat de öyle. Kökürök kaklay öret. Sebebi alarga uşunday dep düşündürüp koygan bolubuz mümkün ustazdары. Hadis sahih ile olsa amal kılışımız gerek degen. Mesela anda emas. Gebirki sahih hadisler var, amal kılış haram bolat. Gebirki ayatlar var, mutavatir, amal kılışınız haram bolat.